pokazati kako da napravite regulacioni ispravljač, to jest sad trenutno samo regulaciju za jednosmjerni napon. Od nekih 0 do 100-120 V. Sad odlemljujem ove žice sa tranzistora. Bužir nabijem, dobro. Nikako ne kreće. I zaglaviti. Evo ga. Sad odlemljujem ove provodnike što ostali. S ove pločice apsolutno ništa ne koristi jer ja koristim isključivo da bi spajao žice samo na njoj. Sad pogledamo tranzistor. Ovdje je emitor, baza i kolektor. Na kolektor vezujemo plus. Kiselinska pasta. Ovaj. Zavljamo na kolektor. To ću ja onda sprovesti ovdje. Ono sam trebao prvo bužir da stavim. Cesti ću malo bužira ovako nešto, santimetar. Nju ću vezati sad. Ovako. To nam je znači plus ulaz plusa. I na njega dolazi provodnik koji ide kasnije na potencimetar. Stavit ću ovaj kabel sa zvučnika. Ću nalemiti zajedno.
On je zajednički za ulaz i za izlaz, zato sad nisam trebao stavimo 4 luster kleme. Probat ću da odstranim jednu. Treba nam samo 3. To ću kasnije spojiti. Sad spajamo ovako gledano. Spajamo izlaz. Za izlaz ću staviti žutu boju. Blankiram. Izlaz vučemo sa emitera. Klišemo žicu. Stavio sam deblju žicu malo na lemilici pa zato malo duže greje. Evo ovako, da vučemo malo bužira ovog. Lemimo, sad ne znam kako da to, da vi vidite. Pokušam nekako. Mora dobar lem da bude. Perfektan. Vidite. Ovlači, bužir. I sad tu žicu provlačim ovdje. I šrafim je u ovu lusterklemu treću. Sečem je. Sad ćemo da kališemo zbog boljeg kontakta sa lusterklemom, sa onim šrafom unutra. Isto je teže malo čisto da ne ispada, da ću posle toga da dotegnem. Dobre. Sa baze izvlačimo žicu za potencimetar. Otoču ja neku drugu posebnu, isto može žuta boja. Dovoljno je ovo dužina, mislim, skinut ćemo odavde. Stavljam bužir. I lemim je na bazi. Ja sam pronašao ove tranzistore sa sve hladnjacima, nakupujem, prodajem za nekih 65 dinara po komadu. Znači ona ide direktno na potencimetar. Kališem je. Moram nabaviti neku štapnu lemulicu pod hitno, znači ovo je preteška i nije za ovakve stvari, ovo je više za nešto grublje. Imam jedan stari potencimetar, njega ćemo da iskoristimo, samo skidamo ove njegove stare provodnike dole.
potencimetri iz onih starih televizora. Ali su često dobri. To da nakališam ponovo lepo. Sad žutu žicu stavljam na srednju nožicu potencimetra. Ovo ću da skratim otprilike koliko je ova žica na potencimetru. Tako. Znači obavezno pre kalisanja provodnika obavezno umočite u pastu. I radnje isključivo s dobrim kalajem, nemojte s nekim što više previše olova, ne lemite ove oluke nego elektroniku, znači što bolji kalej. To se odmah i po boji može vidjeti ko je dobar, koji nije. Sad ovu žicu lemim na trećoj nožici. A minus na prvoj. Ove regulacije možete kupiti od mene gotove. Mogu vam izraditi cijeli ispravljače regulacije na ovo. Od ovih ja isključivo pravim laboratorijske ispravljače. Ovaj mi sad treba za neke druge namjene, pa ga zato pravim ovako. Inače može da se napravi laboratorijski, može da se prave znači razne regulacije za jednosmjerne motore. Ovo će biti znači regulacije nekih čistih 2 ampera snage. Vidite jačine, kako god. Sad mi je preostalo još samo masu, to jest minus da izvučem. I to je to što se ovoga tiče. Znači ovu ploču sam čisto stavio onako da izgleda kao malo moćnija, isključivo ovo sve završava elektronika. Znači potreban je samo jedan ispravljač, sada se prikači i pokazat ću vam i to funkcioniše sasvim normalno. Bilo bi lepo ubaciti i neki elektrolitski kondenzator, znači malo jače kapacitivnosti od 4700 pa nagore. Ali to ću ja poslije kad budem pravio napajanje za ovu regulaciju. To jest kad budem pravio ispravljač sam. Još kako funkcioniše, ovo ću jedan provod ovako, sam prešao. Ajde, vidite, ovo provodnik, završi blanče. Evo, ovo će biti puls. To povezano na puls ulaz, mi otvorimo ček. Evo me. I završavam stezanje ovog. Sasvim solidno stegnem. Kališam samo na minus.
to ćemo staviti ovu žutu. Imamo drugu sad trenutno. Tako. Imam ja ovdje sad jedan industrijsko napajanje koji daje na izlazu 24 V. Ćemo tu povesti, znači ulazni plus. Stavimo gdje je to. Evo ga plus. Znači plus. I minus. Ovdje piše kom. Kačimo na minus. Potencimetar je kod nas. Tako. Evo sada ću vam izmeriti napon, vidite da ovaj industrijski daje 24 V na izlazu. Evo. Imam 23,7. Sad merimo napona na izlazu od elektronike ili regulacije ove. Sad ćemo stegnuti naravno ovdje pipalicu. Evo ga. Pipalicu smo stavili na plus. Minus ćemo staviti u minus. I vidite da imamo negdje oko, samo malo, tehnički problemi. Evo ga. Pipalica mi dodiruje dole hladnjak pa mi pravi probleme. Samo malo da sredim to. Evo ovako ćemo sad ubaciti. Minus ću spojiti direktno ovdje na ovom. Op, kad se spoji. I evo ga. Znači imamo oko 10 V sad, evo okrećem, znači potencimetar okrećem, u najmanji položaj imamo 0 V, vidimo, evo polako dižem, znači jako precizan regulacija, jako precizna regulacija. Vraćamo opseg. Vraćamo na manji opseg, evo 9 V, 8. Ajmo, na primjer, postavimo tačno 12 V. 11, evo 12. Evo 12,01. Evo ga. Sad to varira zato što ovaj instrument nije baš nešto. Evo, 12,00 V. I ona možda ide do kraja, znači koliko daje ovaj industrijski ispravljač, toliko evo. Nekih 300 mV mu smanjali, čisto sumnjam, to je do ovog instrumenta. Evo, na primjer postavimo 18 V, imamo 15. Evo, 15,1, 15 stati. Ovo je potencimetar od 10 kΩ. To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Pretplatite se na kanal, komentarišite, lajkujte i nadam se da ste naučili nešto.
Kome treba šema ova, neki se javi u komentaru, dobit će šemu, dobit će uputstva za izradu. I to je to. Pozdrav!